Bok, ja sam Maja, a ovo je Kota. Danas vam predstavljamo pasminu koju karakterizira izrazita inteligencija. Upoznajte Border Collija. Uzgajan je kao ovčarski pas izrazitih radnih sposobnosti, stvoren je da bude brz, spretan i agilan, te da se prilagodi svim vremenskim uvjetima i svakom terenu. I u današnje vrijeme pastiri se najčešće odlučuju za Border Collija kao svog vjernog pomoćnika, a zbog svoje inteligencije i brzine učenja često se koristi kao potražni pas, pas za detekciju eksploziva ili narkotika, te spasilački pas. Izvanredne rezultate ostvaruje i u psećim sportovima. Border Colliji narastu od 46 do 56 cm, a teže između 12 i 20 kg. Životni vijek im je dug, čak do 17 godina. Zbog uzgoja baziranog na radnim sposobnostima, a ne na izgledu, Border Colliji dolaze u raznim kombinacijama boja s različitim uzorcima te različitim nošenjem ušiju, od spuštenih do uspravnih. Dolazi u dvije varijacije dlake, kratkoj i dugoj. Dlaka je gusta, dvostruka i linja se u obje varijante, pa je potrebno redovito četkanje. Border će vrlo lako savladati sve zadatke koje čovjek stavi pred njega, ali neka vas ne zavara njegova inteligencija. To je pas kojem treba izrazito puno aktivnosti, fizičke, ali i one mentalne. Ukoliko ne zadovoljite njegove potrebe, Border može postati izrazito nervozan, destruktivan, pa čak i agresivan. Uz pravilnu socijalizaciju odlično se slaže s djecom i drugim životinjama, ali nemojte se iznenaditi ako na njima bude trenirao svoj herding eye. Naime, Border Collie ima specifičan način ovčarenja kojim pokreće stado ovaca tako da ih dugo i čvrsto gleda sve dok se ne pokrenu. Za kraj, dvije zanimljive činjenice o Border Collijima. Prva je da su istraživanja pokazala da Border Colliji imaju inteligenciju 2,5-godišnjeg djeteta, a druga je da su poznati po rušenju Guinnessovih rekorda, pa je tako naša Kota rekorderka u najbržem hodanju unatraške na 5 metara. Jeste vidjeli? Bravo, Kota! Do idućeg puta pazite na sebe i svoje ljubimce. Pozdrav! Daj šapu. I drugu. Bravo!